Assalomu alaykum hammaga. Hozir mana bizga bitta Navoda olib keldi. Holini qaranglar bechoralar. Qancha qiynashib turdi ham. Xudo xolasa buni chiroyli qilib kiyintirib qo'yamiz. Kiyintirib olganimizdan keyin bir ko'rsatamiz rezultat. Papi, ya súbeme la mini. Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty. Papi, yo sé bien lo que quieres. Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty. Se ve que tú tienes la intención